ili čakajte. Slijede Elvir Players pred vami i ljudje. Danas igramo Danas delamo pack opening Ramsey. Joj. Nego ste vidjeli po trećem videu. Sam rekao da bo bi dobar igralec. Sam rekao inform Guarin. To je carsko. Ljudje. Pa Perisic, Welbeck. To je zelo drag pack. Žervinjo. Vidite, 2 zaporedoma informa. Sam čakam kje bo Cristiano Ronaldo. Ok, bravo, dobar igralac. Ne, to ni dobar. To govorim sam da me umir. A ste vidjeli to? Legendarna kartica, še enkrat bom na koncu pokazal. Mota. Dobar igralac. Pešić je bil. To so slabi igralci. Ne moram verjeti, da v takih packih dobim take dobre igralce. To bo bil zelo dober pack opening za zdaj. Asenjo, dober igralec. Pa dej, no, tretji dober Team of the Year. Ne, tretji dober inform. In legendarna kartica v enem pack openingu. To je neverjetno. Tole je. Bomo videli. Lukas. El Shaarawy. Adej! Kroos. Ok, dober je. 5 informov. Ena legendarna kartica. Prej sem dobil Neuera. Ribéry. Bomo videli, koliko bo stal drugič. Mislil sem, da je Alaba. Ali bo... A ni? Mislil sem, da je Van Persie. Sama Listel, bravo, dobar igralec. De Jong, dobar je, sam jaz iščem informe, naprimer Čarluka. Oprosti, če me gledaš video z Mopsa. Jaz iščem zelo dobre, naprimer Messija, Ronalda, Benzema, Sandro, resen. On mi je najboljši igralac, meni. Da bo bil 10 minut video. Vse upam. Ne 5-6 minut bo bil.
če gledate če ste res gledate ta kanal, prosim vas, da date komentarje ali pa da se naročite. To še 5 pekov bomo, 5 ali 6, ajde 10 pekov odpremo in to je konec za danes. Zadnjih 10 pekov, Leon, zadnjih 8 pekov, zadnjih 7 pekov, RB Zabaleta. Puj! Kje njega dobim? Zakaj ne dobim Dani Alvesa? Vem, da je Dan. Sploh nisem Iniesta. Sploh nisem razočaran za danes. 5 in 6 informov. Zdi se mi, če ne pa 5. Ena legendarna kartica in Iniesta. To je zelo dober pack opening. 6 packov. 5 packov. Lopez, 5. David Silva, Cruz. Ne, 7 informov, David Silva in Bejlović. A bom dobil Mesija? 3 peki, Soto, Defoe. Mama, Nani. Ni na na na, ni na na na, na 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 na, ni na na na. Oprostite, malo sam se prepustila. Zapali grad, posle ponoći. Sjeća se. Evo. Upam da vam bo všeč ta video. Zadnjih 5 pekov. Malo dolžji bo bil. Da igram hitrstvo. Enkrat bomo snimali po 1 uro pack opening ciklus. 30 minut Subway Surfa, 30 pack opening. Napišite mi v komentarje, kaj naj snimam. In zadnja 2 peka. Če jih je več. Godin je zelo dober. Se vidimo.